I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na novi gameplay ljudi. Danas započinjemo nešto novo na mom kanalu, a to je Clash Royale. Danas ćemo igramo 2-3 battles, čekajte samo da stavim ovaj chest. Ok, i evo ga moj deck, ništa poseban. Dobar isto, ovaj deck košta 4-8 eliksira, ali sada idemo. Kao što vidite, ja sam trenutno arena 5, ali idemo jedan battle, to je 2-3 battle ćemo da igramo koliko stignemo, pa hajmo u battle. Okej, ajde bre, ću igram battle, evo ga. Okej, igramo protiv nekoga, nemam pojma neko je ovo jezik, samo se čekamo. Okej, on je meni ovdje Witcha i Hog Ridera, mi ćemo na ovu stranu ovdje Barbarijane. Okej. Ne, Skeleton armiju mi je postavio. Zato mi imamo ovoga Wizarda ovdje. Okej, on nam skoro vrte uništio tower čitav. Tako da moramo sad se pazimo. Samo ovaj Wizard da Bog da stigne, kao što vidite ima i peku. Iha. Vidimo jedan nam tower definitivno pada. Ako nešto drugo. Okej, ovdje princa moramo baš dobro da iskoristimo. Okej. To je to ljudi moji. Mi smo njemu skinuli tower. Oni su njih primijetili što je on meni ovdje uradio. Okej, imamo tu Knighta koji mi je level 7. Idemo sad ovako. Ne. Ne ljudi moji, hajmo Knight. Možeš ti to, možeš ti to. Ne možeš to. Ljudi moji, potrudit ćemo se da mu uništimo i ovaj drugi tower. Okej. Okej, moram sad se potrudimo da ne takne ovdje ništa. To je to ljudi moji. Evo ga, sad ovdje mu tower pada, to sigurno. Da, šta će, ovdje musketar. Ćeš musketar. To je to ljudi moji, tower mu je pao. Sad slobodno možemo i peku. Samo ne smije sad balun da nam postavi, zato ako ga postavio ga. Dobro, nekog raidera, brže. Brže nešto da pravi. Ne! Ljudi moji, izgubili smo ovaj battle, ali to nas neće zaustaviti. Igramo još par battlova. Okej, ne znam zašto mi se spor Clash Royale. Vjerojatno zato što snimam. Jer, dobro, da baš nešto spor zato što snimam. Sad zbog toga je vjerojatno, ali imamo mi još jedan battle. Da vidimo šta ćemo napraviti. Što je se... Jo. Okej. Prelazim sad, stavit ćemo ovako Gianta i Knight. On je stavio Wizarda. Stavio je Wizarda. A dobro, ništa. Kako ovo radi? Okej, ili neki cheater, what? Ili neki hacker, what? Ljudi moji, ovo je nemoguće. Može postoji 500 skeleton armije, ovo je neki cheater. Treba prosto nemoguće u Clash Royale. Se postoji 500 skeleton armije u minutu. Okej, a dobro, ne znam, ovaj tower mu 100% ide. Samo još nešto da mu nabavim. Okej, 547 HP. Idemo trčimo je Wizard, izvinite. Ovo je Prince. To je to. Ovdje tower. Ovdje tower. Ovdje ćemo ovako. I on je meni skeleton armiju. O ne, brate. Ljudi meni se ne zna šta... O, evo majko. Majko, to je to. Ljudi moji nam ništa ne može.
Zato jer smo mi carevi. I potrudit ćemo se da ovako ostane do kraja, znači čitav battle. Nadam se da ćemo uspjeti, a ne može, brate, ovo dobijamo 100%. Gledajte, šta ovdje može da mi uradi? Šta ovdje može mi uradi? Ovdje ništa, niko bre ne može. Jo, Wizard, jo majko. Što mi napravi? Dobro je ovaj... Jo majko, brate. Idemo, ovo je neki cheater, zato jer svi znamo da su cheateri ovakvi. Ne, to je to. Rekao sam stigao na vrijeme da postavim. Pa sam se ono začudio, mislio sam ga neću postaviti na vrijeme. Ovo je koristi, brate, neki double mirror. Da ide tako ga nazovemo, double mirror. Okej, ovo je neki bug. Okej, možemo ovako se branimo ovdje do kraja battle-a. Okej, nema šta je u nju, dobijamo. Okej, jedan, to je to. Dobili smo, ljudi moji, ovaj battle, oni smo prethodno izgubili, ali to nikakve veze nema. Igrat ćemo još par battle-ova, pa ćemo vidjeti, okej, sve ovo je časno, kao što sam se i nadao. Okej, moramo da povratimo ove trofeje. Evo je tu moj klan. Okej, ima još jedan battle. Okej, igrat ćemo još jedan battle. I pišite mi dole u komentaru ako vam se ne sviđa ovaj moj deck da menjam neki drugi. Ako vam se ne svidi ovo, ako vam se svidi, okej. Ja, šta ću sada raditi? Ovaj battle, okej, peta, Witch, spavnuj se da Bog da. Ti se otac, i dalje je hladno Witch, okej, ja sam njemu skinuo više damage-a. Jo, majko, ajde, ne. Hladno mi je peku, mini peku. Okej, ćemo ovako lagano princa. Samo nemoj, molim te, minio hordu. Baš kao što sam se i nadao da će ovo da mi napravi. Minio hordu mi je bacio. Ne, nemam eliksira za Wizard. To. Ajde, ne smije da mi ništi tower. To. Ne smije, bre, da mi ništi tower. Idemo ovako Knighta, odmah ovako. Što svi znamo da ću da mu uništim tower. I majko. Radojko, šta mi napravi? Dobro, nema veze, iako on gotov ovdje. Op. Glavno skeleton armija ubila. To je to. Ljudi moji, gotov moj prvi tower. Okej, ovdje moramo ovako. Odmah. Ovaj princ nije fora za odbranu. Brže. Ne smije se ništa da mi napravi. Hit na toweru, ne smije. Ako mi se obačuje na... Kako? Ali... Ovo bre nije fair. Čovjek ne igra... Majku. Ja, ljudi moji, oni meni... Skeleton armiju mi je postavio. Da li je ovo realno? To je napad sa pekom mi nije uspio. Okej, ali neću ništa da tvrdim zato jer... Svi znamo da je peka mnogo dobra karta. Znači, bukvalno, to je predobra karta. Znači, peka to proti kidara od karte. No, sam molim te skeleton armiji. Evo ja moj. Ili malo sam izašao iz battle-a. Eto, me nećeš prešiti ništa drugo da uradim. Eto, ajmo skeletoni. To. Troči govno, jedno maleno. To. Peka, ajmo.
to je to. Ljudi moji, zamalo se eliksir začepio, idemo. Ne. Dobro, zamalo sam izašao iz ovoga battle. Ne, brate. Ovo sad ako sad bude izjednačeno, da ništa. Gledaj ovo, brate. Pa ja mogu... sad, ljudi moji, vreme. Peka, trči bre. Ajmo, Peka. 6, 5, 4, 3, to je to, stići ću. Glavno ću stignem da ga... What? Dobio sam ga, ljudi moji, u posljednjoj sekundi. Okej, dobio sam ga, ljudi moji. Tamo ostalo još jedna sekunda, ja sam ga dobio. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Clash Royale. Nadam se vam se svidjelo, završimo ovaj Crown Chest. Ako vam se svidjela ova epizoda Clash Royale, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!